Igatuwe sitorigi abana hiji mugwati ko moja kwa mwa onde na baite igo igatobe komalembe tosikane n'abanyamira lakini ngetongo television ya Nyamira neye inso ya Nyamira naende kuna usabande ya sankonye na etire binyore binge no bonyenyekeu no botoereru ntolente omolembe Nyamira kiyombe cyonzi cya Nyamira kireze serikali yana ntolente kizukuru cyeito kibasari kikorweho nkimeta kike eki county kike kirivo amisini koro mwana akonyora na murange kuri kibese kagirekyo nindete kinyagitari cyeito kitwara mariogo nindete omolembe no bwajanye se viongozi byeito ninyenyeke kuanene serikali ya igoro egere tokorera maendeleo n'abanyamira igonto no focus mono kuna wadebana nyarebe tarakora muganye ngaki yechikura you make your decision but I believe and trust the best choice for Nyamira and I'm the best the one of the people who is aspiring to become governor na togo te wo mangana yo governor tetake ti siasa etake te manager ngeniche ya mo manager ere soksi era Rusi ezuti ekorera abantu baitu abanyamira magenderero ndotake ti siasa tuchikonya corona ende ngoito tole Nyamira ya kabere ni kerende no mogaka ngeti ni mwana. Leadership comes with some level of maturity. Leadership comes with level of soberness. Igo tokole into tokora side shows ndugu atimora ibondo wewe. Igo wote ya watu wa minto pero ndate kuro mo changone mo akore gashingia ekabereye.